Ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zavain chibai le vek ule Juni som paruk sang ni som ni panga ni ya tun tuma chuanin Israel le Iran buaina kan ngai thaho le don ani Israel Iran in beina ato mai don lo ziak tu hi zawat law buanel kabin Iran in nuclear al thuama nei tummek do dana kal zela Israel le Iran chu missile le drone mangin anin be chun zom zela e indo na hian ni thum mai ni lo kar tam tak a o an ring ta hial Iran strike Iran chuan missile mangin Israel khopui lian tak tak a beya Tel Aviv Jerusalem le Haifa te bein civil mi a dim lem lo boka Israeli som pathumin nunna an chan to ani Israel in warning Israel hian Iran oil mun pui dipot pani apum ni in report ani ya hi Iran lam thunei tu te chuan a che phalo an ti ya Iran le Israel media trend khatin oil mun le energy industry hi ati chenol an ti thung ole kan kalthui main online games manga poisa lo theina most play hi lo mel create verole Bengali superstar Kausani Mukherjee pon na khel ve ani ichuanin hei most play hi in register a I install chi khanin cheng zanga kha in sign up khana thonin idong hal thei ani tunlaya hei online game salar khopa mitam takin eizon nan sumlak lu nan mang towa mo lo nei lova games dang lo khel mai mai ai chuan most play manga sum lo chu hi a travia ani tichuanin I Google Pay te phone pay le bank transfer mang te khanin I account na poisa kha anon thun don ani mo I account nen khani thun zoma he ge mi a secure emaw in nghek sak tiang chi vel kha aum ve thei don lo ani isoni nei most play game hi Facebook lama po review en tura oma an review na po hi a thavia ani tisonin most play game mang hianin sum tam takhi I lo chuak thei don ani isoni most play game manga sum I lo chuak ve du ani chuanin hey comment section lama hianin link kan pina linga hian I click anga ti chuanin in register anga in register rural khanin zanga idong thei don ani nu naw pom tatang thok man lo tan po hey hun ola games kan khel venge ti yang chi tang khanin sum lo chuanan khan atha ani ti chuan I account te ni thun zoma I account na khan buaina om chung lo e game ya secure kan ti to kha sum lo chuana most play hi lo mang ve ro le Teran lam Israel na beina huanga za uzela wangin Iran oil hun tele ral thum hun lian poimo naya civil mi omte in thier film turin warning ape in biak na atheng lo US Iran nuclear negotiation voina Oman na nei tura ruat lok chu atheng talova in biak na athen lo chana hian Iran foreign minister chon Israel apuwa beitok reng chunga in biak na nei chu adik lo ati Trump a in rosa US President Donald Trump chun Israel in Iran abe na hian in nam noi na anei lo thuvo in hian a soya ma se he ti chunga Iran hian Middle East a US in khona sang le an mi le sa te a khoi vai chuan a sirukla full force in abe let ve tur thu a soi o putrama hian in rol na anei lo America hian in rol na kan nei lo ti in thu le hla anei fowa ama ero chu Iran ho hian in Israel hi US hian in apui in an ngai tlata US tel lo chuanin Israeli achengam lo turanga an ngaya mo Middle East an hun poimo Middle East US in khurna hi be ve mai an du thu te po an ron tar lang to ni amaro chu hei ti hiam putrama aron in rausata a Iran hi chuanin Israel ringot po hi an be tok view don lain US poile zel hi chu an khoi ngam hi arinom chi alo ve bokani rampani hi an tlom ngai laklo a anin thungrul chhota zela hei wang hian nun na chan po an pung zela Iran a mi somsari pariat an thito ni in report ani ya Israel lam hi mi som pathum an thito bok Israel mi civil lam an thi lain Iran a ero sipailal berber tele nuclear scientist an thinuala nizang khan outi sipailal an bomchil bok Israel hian target za somsari abe to Iran Ministry of Defense headquarter hi Israel in abe hunun zinga riring pol aniya at sevio lo ni in Iran Tasnim News Agency chuan atar lang enge adin munashriat ri lo Iran chuan Qatar le Oman ne na USA 10 Israel in ado na chu ti top turangen sakturin angen ti thom a ombok
hei tiang in do na bo ro a I chon thu dik tak tak I hriat a hara amaro chu Iran hian in Israel an hlau lu tuk vak bik lovani mo an hlau lo baka nuclear hi han nei thei ngat sela chuanin juda ho hi nuai chimi vek mo khovela tanga da bowa me patanga wal me patanga thai bo hi chu an chak ti hi a hriat ani tin American USA ho hi Iran ho he Muslim ho hianin an ngei vak te chiam lawani achan chu Middle East a hianin USA ho hian rawn rel ma ama in an hrever thin boka amaro chu he Israel in Iran an beya USA chuan wa in rol na kan nei lo ti in thule hla an la nei fowa amaro chu atak taka chuan Israel hi an tran le tho tho chu arin ombok ani Hindu thian tha le unaw juda ho le Muslim ram Iran an inside piep piep mai Mizorama zirtina diglo tak chu Hindu hlau in zirtirna ani Mase khovel history le international relation clear suan Hindu hi Israel juda ho rin na le sa kona thila thokho unaw ani dai tung khovel politics sa kona rin na clear suan Hindu Israel Jew Buddhist hi thokho in Muslim communist le ho thokho hi an indo ni berin alang politics ang zong chuan US and Israel atran wangin Russia le Iran hi an thokho thunga India le Russia hi thian thaber an ni thunga India le Pakistan in ti boy truma US in Pakistan aron chan khan Russia hian India chu a nuclear warship mangin aron chan thung India le China chu in epreng an ni China chu Russia thian thaber ani thung India politics ve thunga chuang Congress party hi liberal left communist ideology manga kal an ni ya an vote bank chu Muslim man ni omzia chu Congress party hian Israel Judah Christian lam ain international area chu Muslim lam an onzo BJP ero right wing conservative Muslim vote in hatlawan ni wangin international area chu Congress ang lo takin Judah Jew Orthodox Christian le Europe le khovel sang sanga manlai people te sa kho wan tu te Muslim ni lo hrim support tlat tu an ni Hindu hian world history a sa ko na wangin engram ma an la do ngai lo Christian le Muslim Judah ho ero hi chuan sa ko na wangin indo anti chuak fo o hey Hindu hi Congress unaw Mizoram Congress unaw omte hianin lau tur le sa khona kalfilor puilituk anga hianin an soya chua po an tum renga amaro chu ani na taka zonin Hindu ho hi an kalfilor velem lo ani mo Hindu ho wangyan Christian te hian han chep na hi kan nei lo ani na taka zonin Christian min beitu min bom tu chu Congress sarkar te tho tho khan ni chu wang chon pu modi sarkar hi Hindu sa khone na kalkop chu ani na lai ve thin ma sela hey an soyang sa khona la lungrun manga ramlak tum le raldo sa khona wanga raldo hi chu an ni chi big lo kan in zirtirna adik lo kan thluak hi sukin a ve to pakhat bokani Israel chu jet fighters ani mangin Iran chu a beitarup maya Israel chu khovela Muslim ramle leftist liberal politician zongzong in antem luya masia Hindu ho chuan Israel an tran le tat mai Modi chu Israel prime minister in phone aron biak masak berzinga atel le tat mai Modi chuan Israel chu atran leya remna le mona thleng thoi se ti ero a hrit thung o kan sei to kha eng ti kongzong po in Israel hi chu India hi chuan kan tran nge dona chan chu kan video danga po kan lo sei to thin Kargil in dona te kan thlir le chuan Israel hian India hi min poina sa to ni Pakistan kan ne theinang khan Israel hi am poimo chu wangin tun boina po hian India chuan Israel hi kan dem ve reng lo India le Israel relation hi chu atra ani o Christian lo niya Bible zirtin na pomtu lo ni chuan angai thatlak ve khop mai Mizoram le zone hatlak nam chuan Israel chu kan tran le ta fur hloma mitam tak chuan he indona hi kan thlir thup mai engkem hi ril ruput manga tanga in tran ani wangin zoram mi puitam zokyan Hindu hi kan mel ma emoti na kan ril ruwa kan tung ketleya ma se he hi uluk zoka chu chuan Hindu ho hi khovela Christian le Judah le Muslim ni lo sa kho wan tu da thawang hau tu le chan tu anin nga na an lo ni dai zok o ngai tu thui angai khop mai adikani Hindu hian sa khodang hi anti du da lo mo hi Muslim nen hi chon in hal reng an nia a om thawani amaro chu Hindu hlau na le khot na kan ril ruwa hianin tu hi an tum tlata ei wangen Hindu hi kan ngai theilo mai ani na taka chuanin BJP sarkar nuwa India ramin ma kan son zia te hi mo hei hi chu chiang taka chu chon Congress ai chuanin BJP hi ram hian a thatpui
zok kan ti lo thei lo ani mo chuwang chuan Hindu pawng tawng hlava pawng tawng bei vak vaki atul ber te chiam lo ani history a thil thleng kan hmu thei chu Muslim in Iran an lak khan Iran mi dik tak ho Persi ho kha hlawin an tlan chi a anni hi Zoroastrian sakhawan tu te anni India ina khum hloma chung ho chu tuna tata group kan ti te hi anni ISIS saron lar le a Muslim lawat lan chiate Kurdi sau kha India bokin a hum him le a Afghanistan a boile Muslim lawin Afghan ho an tlan chele a India bokin a hum le Bangladesh atuna a Muslim hovin Christian Buddhist Muslim ni lo ho an suat le a India bokin a hum him le ani tun Iran Israel in Saina po hian India chon Juda Israel mi te trampui turin a in ral ring le tareng mai zoram mi pui te hian Hindu hi ral khata huata hlaungo thi thil fu berani em ti kanin zo non avatru le mo kan soina sa to hei tata group kan ti te po hi Zoroastrian sakhawan tu te an ni ya mo Persian kan ti ho ang kha an ni ya tuna India hei an oma mo Hindu sakwa BJP hian mi hi an lo hum na sa to thina ni Israel Iran rama thina in tha azar mek juni som panga sang isom ni panga dar kwa jing lam khan Iran misailin Israel ram aka chima wangin Galilee rama thile hliaman tun mai kan Tel Aviv khopui chimlam beyat khwa mi pathuman thia mi zala in hliaman tur ni zanzan kho in Israel Iran te hi misaile drone in anin saitona Israel ram chimlam khopui tamra po mi panga an thi Iran rama mi somsari pariat lai an thi towa mi zathum chuang in hliam an tuar US le Iran ten oman rama vo ina nuclear ral thuam siam chungchang soi ho na US Iran nuclear tok nei an tum chu in do na awangin an thul ni zan lai pel nu khan Jerusalem le Tel Aviv khopui chunga kol phe ang mai in misal ron thok le misal ka thak am phe zoi mai mutmu an tu man lo ani ber Israel Defense Force te mong vom ba angin am boisan khuwa Iran nuclear ral thuam siam na mun le an le khapoi mo da khom na an bom Israel chon Iran tui al thei check khol na mun Saran oil depot abom ala boruak al thei an siak chu na mun South Pars Gate field an bom bok Iran po in Israel tui al thei check khol na Haifa le Indo thlo na man chi tui al thei siam chu na an bom bok Iran hi ngai nep chi an ni lova nu tourism chi la an ni heklo thuthlung hlui huna lal ne bukan zarate lal kura saira sunna changaram ro puyan ni ya Persia ram an ni lai po khan thu le hlalama te kut them thiam lama te an ho sanasa India po hiam bugal lal hun lai khan Persia ram atangin fin thiam na chi sang pur acho na sanaro tunai hian Iran in ni khada tuial theia siak chu zathi barel maktadoi 3.4 vela niya ni khata an tui al theihral na man ringot po han su donila kanlu a haibur mai thayani Iran hi manla history atanga chut po in han ngai ne view hi an har ve ani Israeli pathian nam thlan kan ti takna nam lulul tak hi an ni ve bokani pathian po in an lulul awangin voi tam tak Israel fa te hi alo shem ve to thina ni Tuna chuan Iran Supreme Leader Sarap ti kanan share leange press conference anei na IDF thukwang tu Brigadier General FV Defrin chuan Israel sipai te hian Iran sipai ho tu sang ber paruk le nuclear scientist pakwatal an that to ti asoi sipai te ho tu zinga hian Iran Chief of Staff Mohammed Bagheri IRGC ho tu Hussein Salami Khatam Al Abia Central Headquarter ho tu Ghulam Ali Rashid IRGC Air Force ho tu Brigadier General Amir Ali Azizadeh te chuan an soi IRGC Air Force drone unit ho tu Tahir Por le IRGC Air Force Air Defense Unit Commander Davos Yakhan te po an that anti Israel in Iran lakat ho na mga be na lian tak akalpui nu avantlang ma ato so masabera Iran Supreme Leader Ali Khamenei yan Iranian Armed Forces din saktakin ma an laang Zionist sarkar ten taki kan dole zelang Zionist sarkar hian he thil sual anti atrang hian liam tur lovin an tlan chuak don lo Iran mi puiten anti theyang he thila hian phuba kan langei don ani ti reng ro anti ve bokani Israel in fighter jet somma mangin Iran zanni na na pe Iran in mi poimo an chan nem target za som sarila Israel hian an nei to Israel in fighter jet somma vel in zan kat chung in Iran chunga voi tam tak
strike kan nei Iran ram nuclear ti mason theina tur le si paile energy infrastructure te an bom IDF in an operation rising lion kalpui mek zinga nithum chung chu indona target za som sari chuang le military infrastructure component za sari som ni chuan kap to IDF zankhuwa in Israel fighter jet te tiran chunglama an thloka Iran nuclear project infrastructure le target te an kapa intelligence directorate kai hruina hnuaya ani anti Strike hian thil tum somriat suang kan hlen Iran Ministry of Defense Headquarter Nuclear Project SPND Headquarter le Iran Sarkarin Nuclear Archive fathupna hmun dang te po atel ati Iran missile program ho tu te hmun khata om kho ma poidon Iran in Israel Revolutionary Guard missile program ho tu pa athi rualin ati beauty rin tlak pasari achan tirbok missile program ko man nasa takin ati buaya Iran hian Friday kan gat Aerospace Division ho tu General Amir Ali Hazizadeh thi thu an lo sei to General Mahmud Bagheri te po an thi to ti inan puang ani engpo ni sela ti hian in Israel le Iran chu an buai chhozel maya an soi to angin Israel hian in ral thuam nei thaveu ma sela Iran lampang hian in sabeng tung an enkol mai big lova ral thuam hlau om tak an lo nei to a khovel ma so na rualing ke an lo pe na tin history chui chonin a man lai BC isu pian ma hun lai to a ram ro pui ram chang kang kha an lo ni ve to hrim boka engpo ni sela he in do na hi chu atop mai na rin om hri lo ani ole to na tan chon kan du tok le photang